A lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić vratio se u zemlju. On je na mitingu te stranke u Beogradu zatražio raspisivanje izbora i rekao da od večeras u Srbiji ništa više neće biti isto. Neposredno pre mitinga ni novinari ni simpatizeri pokreta Snaga Srbije nisu znali da li će se Bogoljub Karić pojaviti. Na Beogradski trg Republike on je stigao pola sata posle početka skupa. Karić je teško optužio predsjednika srpske vlade Vojislava Koštunicu da je upropastio Srbiju, kao i da je u kampanji protiv njega upotrebio sve poluge vlasti, osim vojske. Krenuo je da me proglašava državnim neprijateljem broj 1, kaže Bogoljub Karić ruši državu. Pa nije država njegovo privatno vlasništvo, bre, rušim vlast Koštunicinu banditsku. Lider pokreta Snaga Srbije tvrdi da nije finansijer albanskih terorista i kaže da u vladi Srbije sede ljudi koji propagiraju nezavisnost Kosova. On je zatražio hitno raspisivanje izbora u Srbiji. Evo za 5 godina, šta je Srbija dobila? 5 godina ništa nismo dobili osim bedu, siromaštvo i milione nezaposlenih. Evo